broers en goed wat nou Laas, laas en honderde mense mense wat voor jou inloop. Lekker op hierdie stoel, né? Ja. Kom maar lekker wat klaar, dat zie je ook. Daai kant, ja, ek kan daai kant al 'n bietjie beter sien. Ja. Ek kan voel haar rankies is baie fyn en sag. Ja, dan heb je het lekker. Maar dit gaan net so, hulle sê eintlik op 16-jarige ouderdom kry jy ou volwasse hare sê. Ja. Ag, dit wissel ook van persoon tot persoon, maar Dat is veel meer gene, joh. ja,